Clear tu le ngai thatu zongjong te Sipai le vekule July ni sari sang ni somni parukania khovel boina chanchin tharlang sar zual te hilo ngai thaliangu July ni le tanga ni kwa sang ni somni le paruka tiran khom le masata ayatollah ali khamenei vuina ceremony a hian khovel ramshroi tu an tel nuala tello langsar tak tak po an tam hle tel langsar zual te chu Iran state media le Reuters the print ten an tarlan danin ramshroi tu mi poimo kalte Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif atela Iran le US in remna framework an nei thu apuang hal Russia President Vladimir Putin ayo in Foreign Minister Sergei Lavrov le Defense Minister Hovin Palayan kal China Vice President Han Zheng atel China hian Iran atanga oil lak lu chu ai nga na ber pakhat ania wangin aphat san arem lowani Syria President Bashar al-Assad nge yakal boka Iraq Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani le Shia Cleric lian Maqtada al-Sadir ankal Lebanon Hezbollah ho tu Naim Qassem le Parliament Speaker Nabi Berri po antel Yemen Houthi Supreme Political Council Chairman Mahdi al-Masad Venezuela Foreign Minister Ivan Gil North Korea Supreme People's Assembly President Choi Ryang-hai Turkey President Erdogan akallo mase Foreign Minister Hakan Fidan atir thungani Qatar Emir Tamim bin Hamad Al Thani ani hi peace deal in biakna a mediator poimo ani Oman Sultan Haitham bin Tariq US le Iran in biakna amui puipu ania kalte hi non-western ram atanga hotulian ani deuveka BRICS SCO OIC ram antam tello langsar zualte western ram United States trama sarkar atangin tuman kallova February ni somni re pariata US le Israel joint strike wanga thi ani tlatani Israel Iran hian de to Israel anatirenga ani hoton lebok UK France Germany EU ram zongjong sanction anlakal puya wangin an boycott boka EU ambassador te po an tirlo Saudi Arabia le UAE sangni somni le pathuma inlai chinna siam thale to ma se Supreme Leader vuina hian MBS le MBZ ankal lova Foreign Minister level chi an tirani India le PM Modi akal lova Vice President Jagdeep Dhankar akal tur thuan soiloka mase US nen defense deal aboi puya wangin External Affairs Minister atir ta zo kani Japan South Korea Australia le US nena tangrual an ya wangin an tel lova thildang poimo pathum mostaba Khamenei chu apa vuina atel lova Supreme Leader thar Khamenei fapa hi vuina ain lan lo security wangni in ansoya then khat chuan athito ani an ringani US Independence Day nia chia vuina hun an tan khera July nilia vuina tanania Iran hian martyrdom versus America theme an mang mi puinoi som ni kaltura be sei ania Tehran mayor in June tha to khan mi puinoi som ni an kalarin thua soya voin lama noi som thuma anin chala diktakangmo atel te hi Iran thurwal pui exist of resistance le Russia le China block ani tlang pui atel lo te hi US le thurwal pui nei to EU ram anni Middle East geopolitics in thliarna alang chiang le Taman April tha khan one shot and we can take them all out atia entire country can be taken out in one night ati bok mase Khamenei vuina noi tam tak an pung khoma sarkar alading hetti alang theyome achet ahlo chama angai thei bokang Iran hian US del lovin Russia China Pakistan nen in remna framework an siama tam du lo zong tak US del lo diplomacy athlengani sangni somni parukhi US midterm kumania taman February a Khamenei atha tir kha foreign policy hlotlina nga angaya mase tuna Iranin funeral ro pui tak an nei theya US airstrike in Iran ati chezolo ti atarlang ati theyang Fox News I predict they come back and they give us everything ati kha atheng dik talo mase Trump style chuan alom lo na hi atilang vak kherlovang athin rim na hi leverage karfunga tan mangzo kinarinom anghong tur chu Iran tan sarkar alang heti lan tir chu an tumber pakhatania mase sanction ala omreng don China le Russia ba ka market lian Iran hian an nei lowani
US tan Taman military option asoi warle zual nge inarinom mase November mi Trump main indona lian thamero atlentir angam kherlovang a voters tamjok ten indona andu loti asheboxia Mizoram tan Iran oil block rei chuan petrol man asan pha theya mase tuna chuan Qatar Pakistanin in biaknan kalpuya wangin Strait of Hormuz ain hongle towa funeral mi puipung khom hi nuai som ni ti hi anua phei chuan nuai som thuman ti towa Iran sarkar hian awar over deu ani mai theibok mase nuai tam tak chuan kal nge ni chuan alang achan chu Iran sarkar hian bus rail ei tur le riana a free in abot sai sak vek ni nan soi khatizat an kal chuan Khamenei an langai na viauti na emni an vain an ngai na vek ti na ani kherlo a thlop tu te Khamenei hi Islamic Revolution pa le US dolet ngamangin an nga yani siasa ko vong him tua an poma an tan chuan vuina kal hi sa khorang bol naro pui takangani sarkar na thokle mi mal chung kwa basis alam dan tak basis IRGC sarkar na thoknoi tam takanoma an kal lo chuan na tanga ban local le zel tan thei ani vuina kal hi voluntary ani chialo compulsory anga ngai thei ani zok chak lo hlema se kalve thowanga ya Iran economy achia tema wangin bus free eitur free manga teran tlo narem changa an mang kallo chuan anti revolution tia pu an hlau bok Khamenei an civil mi lungoi lo mi sang tam tak aka hlum tir kha an la theingil lova an hliam aladam lova mase chung ho chu July ni lia tanga ni kwa chung hian anin khar khip mia mayani vuina kaltinen anin sual chuan man le tha an hlawani Ali Khamenei kha ngai na lo tam tak anom kum sang ni somni pania tanga sang ni somni pathum protesta de to Khamenei antia internet ka chung point tharuk chuang anaw Khamenei an Sipai IRGC mangin mitam taka ka phluma mi sing tam takaman chu wangin ngai na lo le hotak tak chu an tam khop mai ngai na tlat po an tam tho Iran mi crore riat point panga zinga za som thuma tanga som level hi conservative thingtlang lam tar lam ani tlang puya anni ang ho hian US sanction wangar theina po khovelin muslim min huati in ngai dan an nei Khamenei hi martarangin an choi moi ani sarkar du lo ma se US bom torai chuan Khamenei aziom zok ti an tam maya Khamenei kha zual ma se pon lam hel ma ai chuan azia zok ti pol an tam bok noi som nia tanga som thumpung khom ti hi an number adik tok lowang kal tam tak po an du wang nilovin hlau wang ani thei ti kan soito ma se ngai na bur pol po an tam tho ram pakhata hian ngai dani nang lo om kombreng thin Mizoram social media khovela po ngai dan ain person thei em mai himo US in tun naya Iran abele nuwa po Iran chuan Strait of Hormuz chu apal tlang dan tura oman ne na tang dunin thunei na lak chun jom alatum zela Iran hian sumdon na le oil phur long te chu an mani kai shwena kal tlang lova Strait pal tlang chu larem tilo burin US ve na hnuaya pal tlang tum te chu an chunga malaka an lavau zui bok ani heti line Iran chuan an ram thian tha China chu Hormuz pal tlang tura fi choi chung changa siat thiam na pek atum thung heng zongsong kara hian US hian Iran nena inrem na siam dun alatum ta fan mai Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le ram shwai tu dang te chuan Lebanon Hezbollah te ral thuam da bo sak an ni ma chuan Lebanon chima buffer zone yellow line siama an lua mek chu an sipai ten an chu asan lo tur thu an tar langa hemi zona hian PM Netanyahu point US President hena Israel chunga pressure siam lo turangen na thlen zel ala tum rengani tun haya Turkey President Erdogan an Israel in Iran abele chuan Israel beina beya awang nuwa Israel PM Netanyahu chuan US in Turkey hena F-35 fighter jet kan fighter jet engine te shal atum chu su turin US hena angena Netanyahu hian Turkey chuan ramtana thian tha ani lo wangin le Israel in rambial chunga air superiority anei chunjom zel theinan US in Turkey hena ral thuam tha ashal arem ti lo thu Fox News hena ashil ani Iran Supreme Leader vuina nei lain Israel War Minister Israel Katz chuan Iran vauna thu choin
Iran soi tu reng Israel nuai bo lam boipui tu chu kan nuai bo zel atiam thungani politics in lumle zela Lebanon ram soi tu te chuan parliament speaker le Hezbollah thlop tu ten nasataka Washington a Israel ne na in biak na thutlu na siam ando dal nuwa tunhaya US le Iran in kara indor na Lebanon chungchang tel ni tel to lo se du in karna fungata na Israel in lak chuanam han po an mani lama tangin an thlau thlata ani nimin khan Iran ram chung kha pui sang sanga supreme leader Ayatollah Ali Khamenei sunna hun mi pui tam takin flexion kengin an manga he hun manna hian Iran foreign minister Abbas Araghchi le IRGC ho tu te baka ram shwai tu dang te po mi pui zinga mu anni UK sarkar chuan Iran remti na tel lova Strait of Hormuz a mine 10 fight na operation nei turin indo long tirlu tumin anin do long te chu mala turin thuwa pea British Prime Minister Keir Starmer le French President Emmanuel Macron te chuan oman nena inrem siamin tuikong alo himzong na tura malak ho na tur thu chua ho siamin an puang sarani Germany sarkar point Strait of Hormuz a sea mine kamte 10 fight na international mission zonga thotura asen so tur zongzong te chu Iranin tum turin aphutani China sipai te chuan nimin khan South Pacific tuifin riata tuin huailong atangin long range ballistic missile anen china People's Liberation Army thupuang tu senior captain Wang Zumeng chuan missile hi anra hmuna chundar som panhi le minute khata an kap chuak ti official chuan asoya tuipuya an target tak afuti asoi hei hi China in annual military training an kalpuina hnuaya nei ani thu soin ramdang te po hriat tir lok an ni thu asoi an missile chanchin hi engber nge tiaro an soilang lo hetila hian Japan New Zealand le Australia chuan missile en chin chungchang hi hriat tir lok ni ma se South Pacific Nuclear Free Zone a en chin ania wangin boruak ral muang ti che thei ani ti soin an soi selani nuclear power ram te hian missile hi anen chin fowa nikum September tha khan US Navy te chuan Florida tuipuya Trident submarine atangin ballistic missile en china India point December en chinin Russia chon October tha aloen chin to bok China hian kumsang ni somni pali September tha khan intercontinental ballistic missile chu South China Sea Hainan Island atangin aloen chin to boka kumsomli pali nuwa tuipuya ICMB en chin le na masaberani China le Russia chuan nimina tangkhan kumtina an nei chin joint naval drill an nei Khindawa joint exercise joint SA 226 honna hi nein Russia Rear Admiral Sergei Sinkoa chuan Sipai tenun na zirdun na chuan rampani ten zomna ti chakle ti nge zual na baka boruak thale muanom om theina tura malak chu atumberani atia kumsang ni somni pakhata tangkhan China le Russia hian joint exercise si an nei tana kumtin nein ni kumkhan Russia kho chaklam Vladivostok an nei ani rampani te hian in zomna thatak an neya kumsang ni somni pania Russia ni Ukraine run khan ram sang te soi selin shekna an siam zuya ma se China chuan neutral ani ti soin Russia demna thuwa soilang velo US le khotlang ram chen khat chuan China hian Russia le Ukraine in dona thlenga Russia apui ni in an pu ve thung ani Egypt President Abdel Fattah al-Sisi chuan Andrama Administrative Capital Thara State Strategic Command Headquarters thar ahong he headquarters si Octagon tia soyania awmna ekhar singni sangni velawa alen lama khovela Defense Headquarters lianber ni chin Pentagon akhumani mega complex a hian Octagon shape building pariatin Central Ministerial Building panhi an huala building sang te chuat zawzong hi square feet maktatoi somnga point panga chuangani Headquarters si Technology Infrastructure tunlai berber manga thuamni in Armed Force Command Center ani pialama anramin chawna le harsana dang sang ama chonna tura anlung pui mo tak pakhat ani don ti President chuan asoi inrin ni liamta headquarters a honna President Sisi hi sipai thuam ne na in lana kumsom chuang hnuwa mi pui hmuwa sipai thuam ne na an ain lan le na masaberani President hian remna le muanna duram te chu Egypt chuan thatakina thopui zel don ti asoyani State Strategic Command Headquarters somna
administrative capital thar hi anram khopui Cairo khochaklam kilometer somli vela la omani headquarters sa hian military branch sang army navy air force le intelligence te anom vek dona hei hian anram himna kai hnuya har san le boina to pala po rangzokin ma anlak thei pha do nani Sri Lanka rama negombo ta nina inti boina thlenga mi somni panga anthia hliam zadon anom thizinga hian prison officer palian tel kaliam ta inrin zan khan tanin chunga boina hi chuak to ma se thu nei tu lamin thunun thein boina chuaka in nam hnoi depo anda sangani ma se nimin jing khan boina hi chuak thar le apun lun zela wangin security mi le sa te chuan thunun tumin silai te an met puaka hliam tor zinga ing moza chu silaya ka fuan nia negombo general hospital da anni prisons department media thupuang tu AC gazana ya ki chuan tanin chunga boina chuadan hi chui chiang tur special investigation team din nga lani thu asoya heibaka police po asanin an chui bokani justice minister harsana nanayakar point tanin boina thlendan le hethilai nam noi te chungchang a report kimchang peturin tanin lama thu nei tu te asiat tierbok friends ram chuan kholum na satak antua antur meklain anram chim thlang lama ram kang na satak thleng bokin nimin khan mi sing khatvel chu hmun him lama son chu anni ram kang thlen na hi Spain ram ribul friends pairini slang dunga ania thlina tak ate atle tilawangin akang kai chakhle ni nan soi nimin khan ram hector sangli zaruk vela zaw akang to ani friends le Europe khothlang lama ram chen khat me le jun tha kholum na satak thleng thin wangin ram kang antuar fowa kumina hian kumdanga ya khuwa alum zuala wangin ram kang tamjok po athlen a hlau thonom hle kholum lam hian 40 degrees Celsius athleng chodon nia soilo kanibok Interior Minister Lawrence Nunes chuan nimin zinga TV a thua soya ram kang din hun chu athalo hle ti soin thei to pa an chel na tho zel ani thua tar lang bok ani India Prime Minister Narendra Modi chu nimin khan ram pathum Indonesia Australia le New Zealand lo kwal turina jin chuaka niruka chamang PM chuan azin na hian India Act East Policy le Mahasagar Vision te atichak zual don tia soi Prime Minister chuan July niruka tanga niriat inkar hian Indonesia President Prabowo Subianto somna angin Jakarta atlo masaber don tia soya he atlo na hian kumsang ni som pariata bul an lo tanto comprehensive strategic partnership chu ating he zual don ani Jakarta hian India mi omtema thu a soidon baka Yogyakarta a Prambanan temple hmunpo atloang Indonesia tlo zo hian Australia Prime Minister Anthony Albanese a somna angin Melbourne a kal leanga heta hian rampani inkar ven himna sumdon na zirna le technology chungchang te soi ho aniang sumdong soi tu tenen India Australia CEO forama antel veng hal don bok PM hian azin program top na berata New Zealand Prime Minister Christopher Luxon somna angin Auckland atlo le dona he in tlo na hi kumsom ni hnuwa India Prime Minister in New Zealand atlo le na masaber turani rampani ten karai sumdon na le ven himna ti chakzual nan New Zealand ho tulian tenen in biak na an nei don bok ani Israel fate pathianin atan puidan le anchunga thilmak athlentir thin dan sang te kan ngai thlo ve thung don ani me ni som pali sang khajakwa somli le pariata Israelin independence an puang felchi atin Arab ram panga tangrualin Israel sarkar dingtir engma po la nei lo kha anrun thut maya judate chuan in do sipai sang singthum le sanga an nei ve a thona an nei lova teng chu paruk chia an nei ve an mel ma ai gopta ringot point sipai singli teng za somthum le panga indo thona somruk chuang le bombar te ba ka lai pui tam tak an neya Jordan sipai rual British officer ten training an pek ngat chuan sipai legion khat sang rukvel an nei boka ma se mak tak main Israel amin hne na an changtlat si tum khat chu ai gopta sipai battalion khat armor battalion khat le artillery battalion khat chuan ral thuam pham kim nen me ni som pakwa sang khajakwa somni le pariat khan Israel khopa khat mi za somthum lek om na hi
dar kar thum chung le ka pal zut an tuma chu kholo veng tu juda sipai tlem te chuan silai tuk chop te thinga siam sipai lem siam chop te mangin ni enge mo zat an lo dang khotla ya ato pa chu khote reu te chu sipai chu zo zai chuan har sa tak chungin an la thei chok to maya chu chuan an ril ru atin hual veka Tel Aviv khopui lak tuma chuak ve si an khotlai ta ke ma wang le an moral atlak ngia ma wangin Tel Aviv khopui be an tum chu an thul pha ringotani lida thlona tum mun an lak sakdan kha adang lam ve hle mai Arab sipai sangsari indo pe ringin anoma ma se Gideona tektik kha mangin Israel sipai som paruk chau Arab ho wanga in chain zana lida khopui an luta zan khothim hnuaya chuan Gideona sipai zathum rual ti danin buaina siamin an rihluta Arab sipai ho chu an buai nuaya an mani le an mani te an inka vak vaka an ti ngai na hrelo chuan an mani ramlama an tlan ho ta duak mai ni tum khat chu Israel sipai rual motor chong fe fe a chuang te chuan kong an bawa ramri ka nin Lebanon rama an lut ta daya kong an bo ti an in hriat ma chuan Galilee bial ron run tu Syria sipai te supply phur motor in zui du adu anen an in tok thut maya petrol phur motor lo tan ma saber chu an ka pal zuai zuaya chu chuan an hunga motorin a phur hand grenade te chu an aktibuak ta dur tur maya Syria ho chu hlawin an tlan cheveka an tan san ral thuam thatak tak le ei tur te chu Galilee lama an phur koi ta du atu mai ni Syria sipai ten an hual be kibbutz an vathlen chuan a hual tu Syria ho chu an lo bo duak maya Juda sipai ten Lebanon an run wang mai ti thu thang an hriat awangin Syria sipai te chu hlawin an tlan chevek hi alo nia an kong bo chuan be sei phak lovin an mamo in donaral thuam chunglamin alo supply chu phur sen lo khop an varut ngek hi alo nia voi kha chu Galilee deal marlama Juda khuwa safet chu Arab hobin an hual betlata Israel sipai te chuan an ral thuam nei chun David ka mortar bomb ribeng cheng tak chuan an han ral sai ve ngota ma se thil makalo thlengta khile ruwa alo sur ta chiam maya chumi hmuna chuan mei thla ruwa asur ngai si lova Israel ho hian ruwa sur tir thei ral thuam chi thar an mangani nge hi ti in an tran hun tha le lu chuangai na omlo chu an tlan chiat santa chu vele Israel te chuan safet khwale Galilee mar bial chu do tu lovin an latani ai gopta in do thlona rual an hubdan June sang khazakwa somrule pasaria nirukin dona Israel ten thok le khata ai gopta jet fighter rual an tum mun atanga che chuak man lova an ju bar theina kha an che dran wang chu an ngeya ma se kha lo po kha chan thate a om Israel thlona zani rual zu thlok thla kha lo kap thateu thei an nia Jordan Raider Khan an lo huwa ai gupta hne na indona thru password inap ti in secret code thu an wathon wat maya ma se khamini che khan ai gupta ho khan an password kha an lo thak dang lam man chia Jordan Khan chu ai gupta code thar chu an la dong man si lova an thu thon chu an lo dong thei ta lo ani chu hei hian pathianin ami te ado pui huna anin biak po na chi ai na a thlen zelang ati kha atakin lo thleng ta ni kha thil mak pialama khan thil mak dang alom ta cheu ai gopta khan Israel thlona kap thlabek thei khopa tam anti aircraft missile an bun chek chung maya ma se chung missile te chu kap turin tu man thu pek an lo chua der lo ani chu wangin kha ni rukin do na ni ma severa khan ai gopta thlona te chu Israel jet fighter 10 an sop koi ngal ta bek ani kha wang khan anu loka Israel president a lowom Dr. Wisman chuan pathian kutani ati hialani thilmak thin chi atlak deu chu Israel thlona upave tak tak nidanga har sanania ritu atru athin te po khamini kha chuan anin jin vela buaina an nei mi lo ti pilot te point an report lamani Israel sipai pakhat soidanin athian panen duty a sinai ral matonga an kalain silai thachia in thuamai gopta sipai rual trak chunga chuang an tok thut maya kan thingei don ani hi ti in an mangang towa
maktak main kut pharu tia thu anan pe khan chung arab sipai te chuan ron kalet po tum lovin laule khur chungin kutan phar veka an hena in pe in flag var anzar tamayani ati anhuwa chuan engwanga Israel sipai te kha kap lo nge an ni an zota an ho tu pakhat chuan kan ba na khong veka azeng ringot kan taksa song chu azeng khong veka enge chan pho ka shelo atia ai gupta sipai ral thuam thane na in thuam trak chunga chuang leng hal te khan Israel sipai duty patni an hlau viong mai kha an chung rila hlauna tharawa thok tu awm wang ni in arinom khangin dona kham pathian kut alang na saboka sa kholam ngai saklo haret chanchin bu mek point pathian ngai saklo mi po hen do na hi chunglamin aron do puiti a hai theilo wang ati ve hialani nirukin dona Israel te kha che thaviang ma se atira chuan a result tur se sa heklo ai gopta sipai ten ramribula ral thuam an chek nga ziale ral thuam an nei that zia an se si ai gopta sarkar line anin do ma me sang kha zakwa somrule pasari khan radio kairowa Israel nen kanin do don Israel hi adam rei lutuk to Israel chu chiat vekna tur in do na alo thlengta e tia an puan dum kha arab ram som jetin an lo tran pui box ya wangin Israel ram tereu te khati la ya la house box si lo tan khan alungai tha khopa Israel sipai ho tu te point an ne don lo an chana chedon ti hre chianga in nga in sipai thi te tan kuang singli an lo siam lok ringot mai ni mizo pi pu te point sal som man ni point lungai na om thin an lo tia kuseima chu sinai tlanga ai gopta sipai ten kul nget taka an din Israel te tan lang mai thelo khopa lai pui tam tang ne na an ven tlatani hupur thak chunga Israel sipai ten an han pan nei lai chuan bompuak ridur hi an thata amun an bathlen chuan ai gopta sipai te chuan an ral thuam lian te chu an lo ti chia an hmunpui chu an lo tlan chiat san hi alo nia enge chan ni ta le an hoi hai vela ma se hmun danga po ai gopta sipai te chuan an tran hmun tam tak chu Israel te ron thlen ma in bakleng in an lo tlan chiat san zel mai alo nia an tlan chiat san chu ai gopta sipai pakhatin thre tak chungin heti hian a soi Israel ramribula khan wana tanga lo chuwa kutlian pui hi kan hmuwa chu kan hlau em maya hlau le thabarin kan tran hmun chu kan tlan san lo thei lo ani ati ani hei hian pathian thudik na aron tar lang le ta in ma ka ti bayom na ka tiranga in thlen china mi pui te zinga chi ai na ka thlen zelanga in mel ma zong in ma ka tlan chiat tirang ti in lalpan alo soilok tuangin ahun taka aron tran puyani nirukin dolaya all Jerusalem op tu chu Jordan sarkarani juninga atanga ni sari thlengin Jordan le Israel te anin kapa jun ni sari ni chuan Jordan silai ri are tadaya thangan kam ani lo mo tia Israel sipai ten an bi chian nak chuan kholai te chu lo ruak hi ai hoi maya Jordan ho chuan an lai pui te chu nu chein an lo rau san vek hi alo nia Israel sipai te chu do dal tu lovin East Jerusalem chuan an luta Temple Mount tlang thiangnim chu an la Western Wall trana bang thlengin silai pakhat po met puak lovin an la let le ta kumsang ni kalta chunga an la chan pha ngai reng lo Jerusalem kha pui thiangnim chu niriat sangkha zakwa somruk le pasari ni khan an lua le ta ni lalpa chuan azol nei ka Ziona chuan ka kir lenga Jerusalem ka chengang tia alo soilo kha atakin alo thleng ta ni Israel marlam Galilee dil ral tlang chung chu Syria ho in kul nge na mun ania Syria chuan in do sipai sing sari sanga layania ma se ju nikwa sangkha zakwa somruk le pasari khan darkar sari vel anin ka hnuwa Syria ho tran mun chu Israel te chuan an la tamaya atu ka po an la in kap le fe tura an ngai lain Syria ho chuan tumdan dang an lo neya Israel ten an ron he ma nge ya loin sa seng vat tumin an ral thuam le lai pui te chenin an lo tlan chiat san vek hi lo neya ti chuan juta te an lo phil zeu thin na mun chu Israel kuta alo tlalu ta mel ma ram an lak sak duai to nuwa ceasefire an siam ta ni
Syria ram hun pakhat taking tel fakhira chuan Israel te loka nan machine gun te tengka na silai lian te mortar te le silai chitin ne na an lo chan lai chuan an captain chuan kap tura thu ape khuna chau ka tur ti thu pe kal chuaka maktak main ka tur tia thu apek main Israel te chu anram ri chunga an lut man ta si an in rin main Syria ho chu an phin dar ta leu mai ani pathian hlaum ma melma an che noi zel